Şoptarên jîngeha dema li şopa jiyanê digeriyan li deverî herî pêş dîtinê bûne mêvan. Yek ji van deveran jî Xursa Mêrdînê ye. Xursa Bedew di nav hezarê salê de ji gelek şaristaniyan re mazûvanî kiriye. Di dîroka Kurd û Kurdistanê de jî cihek xwe yê taybet heye. Hem ji bo dîroka nêz a dema Osmaniyan, hem jî piştî şoreşa tevgera azadiya Kurdistanê bi xwedî nêrxek gelek giring e. Ev wargeha xweş û geş herêmek girêdayê Qosera Mêrdînê ye. Herêm li geliyekî dûvedirêj ava bûye. 12 gund di nav vî gelî de bi awayek li hev guhdar birêz bûne. Dar û berên wê, kanî û rûbarên wê, dehl û deviyên wê jiyana mirovahiyê ronî dike. Li hember xweşî û geşiya wê mirov heyran dimîne. Ez fikret Bozkurt'um. Hoş kursana abimi. Doğum yeriyam yani İbrahim. Ava ve hoşu. Ava iş bin arde dert kebe. Yani ava emjer be kaniye me'imni. Yani kanine hene mesela zamanı baran adetten baran sakine ev jid sakine. İjavan kaniye me nevanine. Sürekli kaniye me denga khodanın ve khwanin. Yani txwaz bira baran be, txwaz bira ne Teysan naje kurallık de yani baran nay. Dis avame kemna, avame dis sevya khodeyi. Kaniye me pırın. Yani ve navala belki biz kani zede tedeyi. Ve ev eşya tabi milleti vani yani nedeh gündün. Mesela beri 90'ı her gündük gündne ha bu 120 mal tede bu. Gündne ha bu 8 mal bu. Gündne ha bu 5 bu. 90 epey hep ki xarabun. Yani ana gün nece 10 mal tedman, nece 20 mal tedman. Ama gündeme tüşpenati yani gündeme javuli xod ce xod ma bu xoy yani. Ev navenda xwedî dîrokek kevnar e li gel xwezaya xwe ya rengîn bi titna xwe ya xweş tê nasîn. Em dikarin bêjin ku di nav gund û navçeyên herêmê de xwirz bi titna xwe nav û deng kiriye. Her sal bi sedan ton titin ji xwersê derdikeve û digihîje bi hezaran kesan. Lêbelê wekî her karî hilberîna titnê jî ne ewqa sêsan e. Titna ku nav û dengê xwe ji sînoran derbas kiriye, de encama ket û sebreke mezin de tê hilberîn. Tovên titnê yên ku bi destpêka biharê ve yek bi yek davêjin hembêza axê, bi ket û xweydaneke giranbûha, piştî pêvajoyeke 6 mehan ji bo hişkirinê amade dibin. Ev dem carna heya 9 mehan jî berdewam dike. Di vê pêvajoyê de ya herî giring avdan û pênkirina titnê ye, ji ber vê jî çemên li herêmê ji bo hilberîna titnê çavkaniyên herî giringin. Bi tonan tovên titnê bi saya ava van çeman şîn dibin. Lêbelê wekî li her deverên cîhanê li xwersê jî çavkaniyên avan her ku diçin kêm dibin, dimiçiqin.
جوتکار جی بنچاری به سونداجین خو به درفتین خو آوا کرن هه هولدن هلبرین پیک بینن. لی هر جوتکار جبر درفتین آبوری نکاره سونداجی و بکه. توتنا خورسه آواوی جمدیم و آخا سوره جبوگم او اصولات توتنه وقتی که ها 10 سال و 20 سال و 30 سالی تبیچینه دی جه خوده هم پر زبلی حیوان جمله دکن یعنی هر جدولم که هم کمیون گوانه تامپرلی لیدکن گوانه کمیونه مزن مترقرای مثلا 2 چوالا 3 چوالا زبل لیدکن جبر وی یعنی تودناوی ام به دزگه جیلتینه یعنی ام جه فهم دکن ام تید یتشترمیش بونه جکالو مالکه خود ما چاندی مدیه جبوگ نه 10 سال سر هفته چاندنین او عرضات بو کوی عرضات توتنی جه خو نازکه جه خود بینه یعنی بخوارناوی باقماوی ام زیده یعنی دیدنی بخوارناوی خوش توتنا غرسه جبرگه عرض جی و جبر آواوی جبر هواوی جی ده برات کوناف چیه برهن کای زیده نگرمه جی و عرض وی جی جبرگه جی روژا غرس آوا بوی لسر توتنی زبل حیوانا اللي دکن مثلا هر سال سر دولمه که بیجا کمیونه که دکن و جبوفياوي بوي زبلي او اخ بوي ايدن يعني شكاوي دركتي بوي قبرجير بوي جير زبلي حيوانه جبر فيها خوشتي يعني جبر هواوي جي جبر عرجي وحبكي باقم جي فعم كرنش جي لازمه فيهاوي يعني توتناوي فيها خوشتي یک جسده من نافداربونا تتنا خورسه جی بکارانینا پینا خوزاییه. پینی که ده مهین بهاره ده لزوین تتنی تین رشاندن جبر پینی خوزاییه باندوره که ارینی ده تتنی. تتنا کو پشتی 4 و 5 مهان شیند به پیشی به بالداری تی چاندن. لی به چاندن و کار ناقده دوی هر پلین تتنی با آوائه که راست بین حش کرن. جبو حش کرنی یک به یک جبن را تین در باز کرن و پشت را جی دبن تیریجین روژه را تین دالقاندن. توتن کار کی چوای کار کی شغله گزاروک کی چوا جدیا خو چید به این ببکتی چید به زاروک به تچای مزندکه زارو چخوا زحمتیاوی هي توتنجي حق الزحمتياوي يعني يرو افشش حفت ما هي ام بفيا او دبن بر زحمته اشكي بري وري
تیجیر دخوازه حبکی پری اوه یعنی زور پر زور دروجه کی چا دکن باغلی توتنی وقتی چنینه مثلا وقتی ام بجرد بیجن پیچک چیلک لید کبن چیلک آفدان هی زبل کرناوی yani ام جرد بین گبرام دیدنی زبل حیوانا وقتی وی هی وقتی مردانه وقتی ما خیرات کم جرد بین مردان او یا هی ام دکن وقتی دست وانی ام شوجینه دخن وقتی وی هی هر وقت کی ام işe ve yani bu şekilde gittiğini. کاری پر زوری سری باری وقت مشتر گو ام پیور دکن ام دو جارا سه جارا آب دیدن hayani çe dibi em ija bi kepçiye xwarinê em dikevînê em ji ber hev davînin. Mesela her ortayekê em 15 santema 10 santema em dihêlin. Heya mezin dibe her gün mezin dibe em orta wan vedikin. Heya sonê her ortaya taya gerek en az 30 santemî hebe. İşte heya 40-45 jî çê dibi yani. Bağı erdeyî. Dawiye îja ev tayana çuqa tayê wê henin û heqwa pel her ji heftê em carkê wan kontrol dikin. Her di ber pelikê de movikek çê dibe. Yani em jêr dibê çêlik. Her hefte bi hefte gerek çuqa pel heye em kontrol bikin ew çêlikanê wê em jêkin. Tabî ku pir heya kulîka wê spî çê dibe em wê kulîka spî jê dikin. یک جبو تخمه خو بیل مثلا چند تای خوشک چند تای جبو تخمه خو دیله ادنه داویجه هيا اجا دستوي ام دچنن ام لبندخن در خن برتاوی پازه 20 روزان برتاوی دیله ام داوی حبک آوی درجینن بنیوی و درو سه روزان دیله نرم دبه ام اجا دکن پاکت اجا لگورا mesela istegeme çevdi. Ama ben ilo dikançı 2 kilo mıxwasti, az 2 kilo hurdukum jerdi. Yekî dinê 4 kilo xwastî, yekî din kilo xwastî. Ve ya xud hinek jê hediye derin. Yani ev şiklayî. Hilberîna titnê zehmetî û sebreke mezin dixwaze. Lê mixabin hilberîner berdêlê vê keda xwe nagirin. Bi taybetî di salên dawî de ji ber zemên ku tên li ser cixarê hilberîner jî rojên zehmet dijîn. Hem zemên ku tên kirin û hem jî qedexekirina titna zêde bandoreke neyînî li hilberînerê titnê dikin. Li gorî rêzîkên dewletê êdî kes nikare ji 4 kiloyan zêdetir titin li ser xwe an jî li mala xwe bigire. Ev yek ji dibe sedem ku kirîna titnê kêm dibe. Li gel tevî zehmetiyan cotkarên xwersê hilberîna xwe didomînin. Lewre li vir titin çavkaniya sereke ya debarê ye. Ji ber vê jî her sal bi hêviyeke mezin dilopên xwêdanê bi tovên titnê re yek bi yek diherikin axê. Yani jmer zêde ew nebûye, zêde ferq nekiriye belê ev hebkî dewlet bi vê yesaqbûnê mesela îro ana 2 kilo bivî nekare ji me bistîne. Bi vî awî hebkî ji me ne baş bûye mesela îro li ser tiştekî qanc ser tûtinê sekinin bi ser tiştekî nasekinin. Dibêjin ana 4 kilo tûtin me re be zev bikin ji me karin bistînin yani ji me distînin. Bê ev çi ye işte qaçax nizanim çi ye. Hebkî bi vî awî zehmetiya wê heye. Belê millet wek berê yani ê we zaten tûtinê we dixwe ji berê we dixwe. Ji ber hebkî ev pakêtana ji buha bûyî ji me baş bûyî yani hinkî tûtin zehf dere.
او توتن يعني وقتی ام جلوه گوره بها بکن توتن انسان گندی مندی ودخونه فقیر ودخون جبروی هاوی مثلا ایرو گره کیلوای بند سدیر نچوه کیلوای بند سدو پنجر نچوه یجبو گندین ناقدین ته چاوان ما ailen hani 5 kilo توتن ودخون وی 5 kilo توتن مثلا در 10 milyar para 10 milyar para ته çav insana yani bir der bir kerde ya ته çav insana yani flotina ve jmar sorun teşkale yani yemek kilo kedur dedin kedur dedin yani ana tekel haba mesela ما يبدا يتكلم مرحد بنا اجا بنج ورقابه ابدا ورقابه بتشبه ما يبدا يتكلم مرحد بنا توبلي حالين بو مجي شكور belki aşağıta kopya yani ana aşağıta ma per zor per derbas. İma başka çarametini yani ka xabatama vakidin tiştin. Xabatama vakidin habaya mesela hanin. Hanik je vakidin şuarda xabetin debarı. Ama ev memleketaş yani ne abi anlattı bu gişi bardu harcı ne abi. Az da şey bardu miye kidin şuarda devamdaki yani illa ve dera hazar salayı vani devamı. مثلا ما باب دست سالي مي ايه بابي ما قال كما وان واني دوام كريم ده ما حققش بريده هي يا مجبورة إيشك دنيا أنا جبرق عردي ما هندك مثلا يرو تفاكي بتشينه بعجاني صور بتشينه دولما كي شقا جيبي مثلا هر ام فيجن عائلة قرابالغية مالباتي قرابالغ شش حفتي سامبه بفي أو يحبكي زور شيء دبي يعني نكار جيش ما خبك توتني ده إدارة دبي يعني جيشم زور دبي أما إدارة دبي شینین وی وارگهی دبارا خو به وی برهمه چاندنیه دکن. به تایبتی هلبرینا تتنه جبو مالباتین هرمی چافکانیا هری سرکه یا دباره. گلک مالبات بزاروک، جن و زلامان و به هیویه که مزن هر روز دخباتین هلبرینه ده جهدگرن. به تایبت جنین خورسه جی دوان قادان ده که ده که گلک مزن دمشینن. خورس به خوزای خویا خوش وک بهوشتک و شارتی خود سپیره قنطارین چیاین آسه یین مردینه و وی دی سال بنده هلاتا روژه به و خوچار اکتن بخملین اجبو دلدارین خوینو